Kwa ou fè zèv nan... Est-ce qu'on traite moun? Mwen baka kote de vale moun mwen traite vale moun. Pa wè wap bay vivan pou kono bay. Tade? Lo bay vivan ou ba bay? Non, ba bay vivan, ba bay. Comment explique bay ça? Se lè, yon bay lè moun. E zè ou, se pou kono wap bay vivan, ou ba bay zè moun. Fò bay motou? Bay lè moun, pou fè zè ou, yon moun bay nan an fè. Ou di fò bay lembo? Comment explique ça toujou? Moun ki mouri ou bay? Moun ki mouri mbay! Mwen mson vivan miye ou. Sa exemple, si gon moun ki mouri la kayou, ou bay moun sa, ki as ou bay li? Mwen lè li moun manje. Tale. Ate ke sal! Nan, ou wabe ou ki veji? Ou di jid mouri deja, wapwe? Mwen mwen la pale de yo, Mwen fè soke lè la balou manje la. Ça veut dire, lò fè manje a moun ki mouri deja, yo manje. Oui. Si nou e vivan, ou kon vivan son aktivisyen. Tale. Kalme ma pale, ou baka di Ou met pale. Ou kon vivan son aktivisyen liye, vivan reme kras. Ouais. Vivan de son volet par an kontante, diable a kontante li. Ok. Vivan, tou e diable a gobe. Fok ki ba vivan, kal manje la ki manje ya. Ay vivan son volet reme kras e zo. Kras e zo, ba tan ton gren bati. Kon y a la question de réponse dans un mot moi est-ce que l'on bail ça dit mouri yo l'on bail ou manger est-ce que l'on met pour bol manger à là est-ce qu'on vient ou bol la vite OK est-ce que jeune ni vite oui ou vite moun qui mouri vient manger ou jeune ni vite do ça me reste occasion de vous Ou gantiman badi, malfekte prop la. Il dit comme ça. Malfekte sal la, mais malfekte sal. Nous pas la malfekte sal de yo. Et ça comme du malfekte prop. Kon y a difficile bay moun ki mouri déjà. Lè regarder le bod la vie. Moun ki mouri déjà manger nan bol la. Est-ce que m'ka pran bagay ça nan men moun kan? Moi-même, si wap ti la kay, wap ti kek ti gren bet, ou se wagine. Si wagine a manje, tu e bet la kouto. Ou e bet la mou a kouto, se pa bet pa li. Ou vle di mse bouche pou l'koule la dan pou touyel? Bet la pran, gine a pran bet li, bourgeois bet li. A wè sa touyel? Non, ba touyel. Kalme ma presi, ou baka bi presi. Ok, mwen te explique mwen. I jwa bet li, ben bet li, sakre bet li. Pounya la, pase bet li, mette pite bet nan bakou, yon gade yon bet li. I manje, di presan. Bet la, oui. I va ben fou tol ba nan bagay sa. Kone bagine, oui. Bagine. Ok. A vle di bay wap dim la, se bay ou viv, oui? Oui, nan samle, oui. Nek ki boy anko? Nek dan boy, dizem se chou ki ta veman. Let si pouman. Nek dan boy. Nek, 21 piye mapou sa, fon fouye pou ka jenerasyon, mou pa jenerasyon sa avan pasi. Ou di, lò pale de piye mapou, yo kon di mapou gen kay la den, eske ou men? Mapou e pati kay, mapou gola, ta yon chen. Yo anpil. Men ou men, komon fe ou gan men? Non, ou konen gon biblik kapten do? Ah ou, ba jwa. Gon biblik.